Este exercicio está destinado a evitar os redobres involuntarios. Eses redobres que nos saen na baqueta sen querer, porque de momento estamos sen redobres. Entón, vamos coller primeiro as frases de paso dobre e facelas todas coa man esquerda. Se eres zurdo, coa túa man mala. Vale? Entón, imos alá. 1, 2, 3, Xan come pan e o frito. Xan come pan e o espagueti. Xan come pan e o frito. Xan come pan final. Que fixen eu para que non me redobrara? Pois cando eu dou un golpe, subo a baqueta de novo. Se eu dou un golpe e deixo a man totalmente quieta, a baqueta ten forza e rebota, porque eu tamén lle estou impedindo que suba. Entón, Xan come pan. Iso é o que pasa por non facer un movimento que vai cara abaixo e cara arriba. De acordo? Repetímolo coa frase de Xota, por exemplo. Xan come sen pan, espagueti. Xan come sen pan, redobrado. Xan come sen pan, espagueti. Xan come sen pan. Se o precisas, baixa a velocidade e vas acelerando aos poucos, vale? Podeslo facer en YouTube, onde está a tuerca, das a velocidade de reproducción e baixaslle pois a 0,80 ou 0,90. Ben, agora vamos ir a unha parte do exercicio na cal empregamos as dúas mans. Os sitios conflictivos son come pan, redobrado Xan e redobrado Xan come pan. Vale? Entón, imos primeiro a Xan come pan. Xan come pan. Xan come pan. Xan come pan. Se non che redobra, podes ir acelerando o vídeo. Volves para atrás e poste ao principio deste Xan come pan. Imos pasar agora a espagueti Xan. Espagueti Xan. Espagueti Xan. Espagueti Xan. Vale? O mesmo, se non che redobra, volves para atrás, pero co ritmo acelerado. E agora vamos a espagueti Xan come pan. Espagueti Xan come pan. Espagueti Xan come pan. Espagueti Xan come pan. E agora vou acelerar un pouquiño e esta será a comprobación de se tivo efecto o exercicio ou non. Se non o tivo, esperas a mañá, pasado, non moito máis, e volves probar todo o vídeo de novo. Vamos alá. Ahora teno o ritmo normal, ritmo 1. 1, 2, 3, Xan come pan e o frito. Xan come pan e o redobrado. Xan come pan e o frito. Xan come pan final. Aceleramos un pouquiño. 1, 2, 3, Xan come pan e o frito. Xan come pan e o redobrado. Xan come pan o frito. Xan come pan final. E por último, estamos chegando ao ritmo obxectivo. 1, 2, 3,